شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبت، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. أنس بن مالك ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي إسكولفلوم مدو منوغي بيكالك ما ديگين أدي ما كورفس نومنومي هدي هوري هاشيكول ريوتي بيكالك එකලේග ފާނުގެ އިސްތަރިކޮޅަކީ މުޅިން ބުޅި އަދި މުޅިން ފަން އިސްތަރިކޮޅެއްވެސް ނުމެނުންމެ ހަށިކޮޅުގެ ކުލަ ރައްދުން ކުލައިގެ ބޭކަލެކެ ހިންގަވާ ހިނދު ވަޑައިގެންނަވުން ހަލުވި ބޭކަލެއްމެ